malaki guys. Yan guys, malaki guys. Malaki, malaki, maliit. Mababaw, mababaw, mababaw. Malalim pa na. Babaw na. Yeah. Dito na naman tayo men. Medyo maingay yung pump men. Yung pump maingay, so may nagkakangkong pala dito no. So kunin natin yan. Tapos kunin natin ng bago. So yun guys no, kakalagay lang natin ng ano guys no, ng bait guys. So maaga tayo ngayon guys kasi ano guys, kagabi ano tawag dyan, stress na ako natapos mag-edit ng last vlog natin guys no. So subscribe guys. So dito tayo ngayon guys. Yung bahay natin ano pa rin, kangkong. So may kumakain na guys oh. Kangkong pa rin yung bahay natin guys no. So mamaya na tayo mag-ano guys, mag-umpisa guys. Nilagyan lang natin ng ano muna, ng bait guys, para ano sila magkumpulan agad guys. So bait pa rin guys, kangkong, tapos kangkong yung bahay natin mamaya guys. So yan guys oh, kangkong natin guys. Yan guys. Kangkong natin guys. So wait muna natin guys no. Ayun no, nagsilabasan ng mga maliliit guys. Diyan na guys, you know, mga maliliit guys, you know, maliliit pa yan guys. So okay lang, medyo maungay kasi guys eh, hindi tayo makapag ano guys, medyo maungay guys. Yan, kakalagay lang natin guys. May isagad guys, kakalagay lang. Umagang umaga guys. A few moments later. Nope. 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 Muulan na nga guys. Makakarami ka dito guys pag ano guys, pag bunot mo guys, agad guys. Guys, malaki guys, malaki, laki, malaki, maliit, malaki, malaki, maliit. Malunok yung ano guys, yan guys, malunok guys, yan, malunok guys, tamang tama na guys. Apat pa lang tayo min, tapos maulan pa. Lang guys. Yan guys. Ganito lang kumakain guys ha. Lilit guys. Palit tayo ng ano guys. Palit tayo ng bait guys. Medyo naulong na guys. Kailangan natin palitan guys. Bali ganito yan guys oh. Ganito ko lang guys. Umal. Nope. 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 Grabe guys, hirap guys. Hirap pa nga.
Hanggang pagkalagay kuha agad. Ayan. Naman. Pagkalagay, kuha agad. Yes. Yan guys. Yan guys, maliit guys. Kape ka muna. Ay, kala ko wala. Kulang sa ano guys. Ay, kulang sa hila guys. Na! Lawards! Iklaki guys! Oh! Oh! Yo! Oh! Pero kabuyan ay. Atay ka na. Yon! So, naapas ko mga way kalagi kay way sudan sa balay. Nagyan ka pagsudan mo lagi. So, yung mga way kalagi, no? Wala pa akong kuha kasi bago lang ako naaabot. Pero, tumutukod-tukod naman sila mga way kalaki. Pero, duda natin, mukhang mga magagmay. Magagmay yung mga ano, yung tumutukod-tukod ganun yung mga way kalaki. Mga way kalaki, ito po mga way kalaki, kuha ko mga way kalaki. Goods na po mga way kalaki, itong kapsiw. Alright. Oh, good. Process. Nga nagadag ko, mga tulap. Hindi na ito. So yun guys, no, maninikop kami guys. Maninikop. Subukan namin guys, no, yung guys, nakapal sa ano guys. Pupunta kami dyan guys, tapos kakapain namin yung ilalim guys. Kakapain namin guys, so yun ang tawag na sikop guys. Sikop yan sa Bisaya guys, no. So yung kakapain mo dyan, kakapain natin. So target natin guys, yung carp guys, carp o karpa sa ano guys. So medyo tagilid yung laban natin ngayon guys, no. So yun guys, no,
no, hapon na guys. Kailangan namin umuwi guys. Nag-ano kami dyan kay na guys. Nangangap pa kami dyan guys. So ito yung huli natin guys. Oh. Yan, ito yung huli ko guys. So, tsaka huli niya guys. Yung huli ko guys. Oh. Tada, may malalaki guys. May maliliit guys. Tada, so yun guys no. So hindi na natin kaya magpatuloy pa guys. Hapon na kasi guys. So sayang, may kumakain pa naman sana. Oh. Subukan natin guys, baka makuha natin ah. Subukan. Kahuli pa guys. Kahuli pa tayo isa guys. Buhay kalaki.